Daj Jan da snimimo. Opet nisi dobio Štefa. Nisam da, nažalost. Iduća sezona više ću trenirati, spremat se, doći jači i jači. Šta si tretiš tako? Koliko kila imaš? Koliko ja imam? Pa isti ste. 873. A dobro, ja sam čekao Štefa, pa to ću skoro na pljeme. Možda ja sam se igrao na tanji, možda da mi ideš mjeriti onak uz nogu, možda bi to bilo puno deblja. Bra, vi ste deblja, vi ste mala. Čekaj, ovako, imam to primam. A ne znam. To je neki, a ti imaš veće listove. Štef, zašto imaš desečke? Strašno zima. Listovi su mi tanji. Tanji? Probaj. Budi sad slekao. Vidiš, da. Najveća borba danas, najzanimljiviji dio. Ćao i Štefa, dobro da što se gineo. To ćemo štopat, koliko si ispred njega, iza njega. To je jedna bitna. Derete mi se koliko je Štef ispred. Može. 5 sekundi što. Gazi, gazi! Ajoj. Pito, sad moraš stisati, tu su, možeš to. Tu su grupa, da, ide. Ajmo, Konrad. Bravo, Konrad. Bravo, tim, tu su. Ideš Štef, 10 sekundi za Janom. 10. 50 sekundi stišći! Ajmo vikali Štefi na sekundu. Kaj? Štefi na sekundu. Ajmo Jan! Štef te stiže! Bravo. Jan ti je iza 10 sekundi. A oni sad glas prijatelje prije. Ajde Jan, za Štefom. Drži Štefa. Ajde Štef, još malo. Bravo. Ajde, bravo Jan. Game over. Ma ne, nije. Stipsa, kaj je bilo? Pa malo sam se opustio, stavio sam slick gume, ušao malo brže u zavu i pao na trećem krugu, pa su mi uhvatili. Pa trećem nije. krugu si pao. Da. Čestitam. Kolega. Kiki, ja sam uništio na svakoj do sad trci. Bio su dvije. Na 100% trka. A to je zbog moje priprave. I dojmovi je žgalja, dok si još sjedi. Kak je bilo? Pazi, bicikle još Stop! Ajmo neki Baywatch skok. Ja! Od svih ljudi koji su mogli Baywatch skakat. Opa, uzmi čunja. Neka žrtva, to. Tri riječi opiši šta slijedi. Smrt. A to je jedna riječ. Pakao i preživljavanje. Još jedna riječ. A ne znam, ne mogu više. Ne, šalim se, bit će dobro. Znači smrt, preživljavanje i bit će dobro. A biće. Sljedeće opiši šta slijedi. Ne znam, brdo, mučenje i... Zagrijavanje. Zagrijavanje, da. Ajmo, Zara! Više uz rub, diši, idemo, ajmo, gas! Koliko si krosana pojeo za doručak? Pa, onih mali sam ja, ne znam broj, 70. I sad si jedan veliki? Buhla, 0 krasana. Dobro.
Teta je izletila. A šta, ruka, noga je to drugo sve okej? Da, sve dobro. Guzic, lijevi guz me boli jer sam pao na krivicu. Prek jednog dečka, pa zato. Da. Pitanje je vrat, rame, sve u pitanju. Momak za povak. Jeste je ne platili? Ne dirajte momku. Teti. Teta je pobjegla. Teta pobjegla? Da. A niko se nije lovio. Jer bila je namještena da im gađa Ali ne treba. Ali ne treba. penalti, treba biti ovo. Ali Penalti pura 4, evo. Pa prva 4, evo, se krivo prošlo. pazi. Ajmo, dečki! Ajde, 5 sekundi su, to imate.